Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Ndanibulisa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi engcwele, inkosi uJesu. Hallelujah. Bulisa lonke South Africa elihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ndiphakama nento eyodwa, hallelujah, ubufakazi ngoNkulunkulu endihamba naye, hallelujah, ubufakazi ngoThixo endihamba naye, hallelujah. Uhambo lwami, want to testify about my journey in salvation of Christ, hallelujah. Ngibulise kakhulu, hallelujah, egameni kaJesu. Ibe blessed, hallelujah, ibe blessed. Eyona nto endifuna nje ukuyiveza namhlanje, hallelujah, ndifuna ukuveza ukuthi uThixo uyakwazi ukusebenzisa umuntu, hallelujah. uThixo uyakwazi ukusebenzisa umuntu ukuze kuzukiseke yena, hallelujah. uThixo uyakwazi ukusebenzisa umuntu ukuze kudumiseke yena, hallelujah. Ndizothetha ngohambo lwami, hallelujah, la khona iqale khona lento yafika enhlizweni yami. uThixo wayichola inhliziyo yami, hallelujah. Wayisindisa, wayifihla egazini likaJesu, hallelujah. Ukusindiswa, hallelujah, abaninzi bakubalekela ukusindiswa, hallelujah. Bathana nisemncane kakhulu for uba ngasindiswa, hallelujah. Kodwa ndifuna ukuthi awusoze wabalekela uNkulunkulu, hallelujah. Awusoze wambalekela uThixo, hallelujah. Ijeni iqale kanje 2016, hallelujah. 2016, hallelujah. I was doing grade 12, hallelujah. Kodwa into endifuna uqala ndikhuleke qala, si-invite uJehova, hallelujah, si-invite uThixo, si-invite umoya oyingcwele ukuze mase uyimamele lento nawe ikuthinte ikuchukumise, hallelujah, ukuze wazi uba uThixo uyakwazi ukusebenzisa umuntu, hallelujah. uThixo uyamsebenzisa umuntu ukuze kusukiseke yena, hallelujah. Kungadumiseki lo muntu kodwa kudumiseke uThixo, hallelujah. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ngoNkulunkulu wena wethembekile, ngoNkulunkulu unamandla, ngoThixo uthembisile, wathi awusoze umuntu umshiye. Baba wethu ongcwele, utshilo wathi John 3:16, wathi uThixo wenze nje ukulithanda ihlabathi, uncamile unyana ukuphela komzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, bangabhubhi, kodwa babe nokuphila okuphakade. Baba, ndiyakhuleka, ndiyathandaza, Moya Ingcwele. I invite your presence abusuku, Moya Ingcwele. I invite your power, Lord Jesus Christ. Baba, nami ndiyazendlala kuwe, Moya Ingcwele. Ndikhuleka nakomlaleli nakombukeli ozoyibukela le testimony, Moya Ingcwele. Baba, ngichukumise Nkosi, uchukumise impilo yakhe egameni likaJesu Kristu inkosi. Father, I pray in Jesus Christ's name, nothing is impossible kuwe Thixo. All things are possible with you, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ, we thank you so much, Lord. Amen. Hallelujah, bangcwele. Hallelujah, bangcwele. Sibonga uThixo kuyo yonke into esiyenzayo, hallelujah. Sibonga uJehova kuyo yonke into esiyenzayo, hallelujah. Asiyenzi ngoba sisenza kuba sinamandla, hallelujah, kodwa siyenza because of umusa wakho uThixo, hallelujah. Silandwe ngumusa, hallelujah. Silandwe inceba, only the grace
of Jesus Christ. Hallelujah. That is why the Bible says we is saved by grace, hallelujah, of Jesus Christ. Hallelujah. Umusa nje wodwa abangcwele. Hallelujah. Umusa nje kuphela. Hallelujah. Ulanda umuntu, hallelujah, ezonweni. Umuntu umusa olanda umuntu. Hallelujah. Umuntu seke chabalala seke bhubha kodwa umusa wakho uThixo amchola. Hallelujah. I was doing grade 12, 2016. Hallelujah. I was doing a grade 12, 2016. Hallelujah. Siniswe ku-SCO. Hallelujah. SCO. Benimane ndingumuntu oyayo uphindwa ngaye. But kukhona iday kwaku-opening function. Hallelujah. Kwakuyi-function ye-exam prayer. Hallelujah. Kuyi-opening ye-SCO. Kuhostiwe halanifunda eDangwana Dangwana Senior Secondary School eDangwana Senior Secondary School. Kodwa ke andifuna uqala lapho. Hallelujah. Kodwa khona apha ndifuna uyilanda khona ukuba levangeli ifike njani apha kimi. Ayivelanga nje yafika nje kodwa kunalapha inilande khona. Ningumuntu ke hamba nabangani ke sihambe ke siyosela ethaveni. Hayi ke sinxile kuma tavern aseMount Frere. Kuma tavern aseMount Frere sifike sisele phana kube mnandi kodwa kunento yayinomahluko empilweni yami uma sendiselile. Beningumuntu ke mina ke ofuna ukuthulisa umusic etavern. Hallelujah. Umusic etavern ngoba ndichiswa into elapha ngaphakathi ethi mandishumayele ngoYesu osindisayo. Benikumuntu obevela athulisa umculo kube lento engathi ndizawuthetha serious things. Hallelujah. Isinto serious ebalekile kodwa ndive ndithi uYesu uyasindisa. Hallelujah. Shumele ngoYesu kodwa anikasindiswa. Shumele uYesu ndinxelile ndisela utshwala ndiphuzile. Kuyilonto nje ndikhwele phezulu ephuli shumele nje ngoYesu. Hallelujah. Bamangala abantu bathi ucimba kuphi wena apha. Bandazi ke abangani bananandamba nabo. Hallelujah. Ndizobabiza ngegama kodwa bandazi bendishumayela once nisele nisethaveni automatically nizawushumayela. Kanti lento lena yafika. Hallelujah. Kanti lento uThixo uzolanda imphefumulo obhubhayo ochabalalayo. Hallelujah. Ndishumayele nqomba ngaphakathi ndigcwele amandla. Shumayele nxelile. Hallelujah. Kodwa kunento yenzekayo. Hallelujah. The day isindiswa ku-SCO eDangwana Senior Secondary School. Andifuna khona ke bangcwele ngamandisi e-SCO manje nisindisiwe manje sibhali the day 2016 andifuna ugrade 12 so that ulibale lomhla kwakuphaka bo March February kanje March February I don't remember inyanga 2016. Hallelujah. Hayi ke ndaqhubeka nathi the next Sunday yesontweni. Hayi ke ndehleke estratweni ke eMount Frere because ngafuna ukukhonza kumabandla aseDangwana. Hallelujah. Kodwa andifuna ukukhonza andifuna ibandla nje into elandigcwelelwe yiyo enake ndaya kulinye ibandla eGNF. Bazayazenye iGNF eseMount Frere. Andithi ndiye GNF. Kodwa ke ndithe sahamba ndatsalwa yinto. Hallelujah. Sahamba ndatsalwa yinto ukhala ikeyboard. Imangale. Kunebandla ke lalipha emva kwase Triple S. Bayayazi abantu abaseMount Frere iTriple S itavern. Hallelujah. Endake ndaya nakuyo ke kulo tavern. Hallelujah. Kodwa kunebandla ngasemuva iTriple S. Hallelujah. Kanti jonga Apostolic Faith Mission. Yabona ukuthi le Apostolic Faith Mission ikhuliswele kuyo ngabazali bami. Hallelujah. Abazali bami bangikhulisele kula nkonzo eApostolic Faith Mission of South Africa. Nafike ke naya nakhonza ke yahlala lento lena kaThixo. Hallelujah. Ayindiyekanga sayinibambile ngoku. Ayisandiyekanga. Nafike nafumana uthando ke kula bandla kanti ibandla uBishop uMgoduka ileader yebandla utata uBishop uMgoduka nomama uBishop uMgoduka ndalithanda kakhulu lo bandla abangcwele. Hallelujah.
Ndayithanda kakhulu phana notata unikelo nomama unikelo bumandi nje, bandibonisa uthando lwabazalwane. Ndagcinwa ke ndahlala khona, haleluya. Ndaphinde nda-endapha ndiyobhaptizwa, haleluya. Kodwa ke ndimane ndiqhubeka ndishumayela, ndaqala ndashumayela ke ngoku kwi-assembly esikolweni, haleluya. Ndashumayela assembly esikolweni, kodwa ndishumayela ndingagcwalanga ngamandla kamoya engcwele, kodwa ndishumayela because ndisafuna ukuziveza uba nditshintshile ngoku. Andisahambi ngale ndlela bekade ndihamba ngayo, kodwa sendihamba ngendlela kaThixo. Hale apho uIsaya ethi yoba khona umendo, hale indlela, haleluya, enkulu, haleluya. Ithi ilenye kuthiwa indlela engcwele, haleluya. Ithi abangcolile soze bahambe kuloo ndlela, haleluya. Yiloo ndlela endahamba kuyo, ndakhetha indlela yevangeli likaKristu, haleluya. Ivangeli leqiniso elandikhululayo yami impilo. Ndashumayela ke apha ke, ndishumayela abanganini bami, ndishumayela ke ndithanda kakhulu ukufunda iBhayibhile. Heyi, andifunda iBhayibhile bangcwele, ifunda more than uba ndifunda iincwadi zam. Mandifika nje endlini ndingena eBhayibhileni, ndizawulala ndingena eBhayibhileni, njalo njalo. iBhayibhile, incwadi bendizifunda sometimes, haleluya, because bendingena appetite yokufunda incwadi, kodwa i-appetite bendinayo ngeyokufunda iBhayibhile. Hale, kodwa ndibhilive, ndikholelwe kakhulu kuThixo. Hale, ndikholelwe kakhulu kuThixo, haleluya. Hayi ke kwaqhubeka ke ndishumayela. Kunabangani bam apha, kunabantu endihlala nabo apha ndihlala khona, ndirenta khona komnye umuzi, haleluya. Hayi wena pastor, bendibiza ngopastor ngoba senditshintshile, sendibizwa ngopastor. Ndiyashumayela. Bathanda ukuhleka kodwa, hayi wena pastor, uyafana nathi wena pastor, uyafana nathi wena pastor. Ndimane ndihleka mna, ndimntu omane ehleka ke bangcwele sometimes. And so lo mntu omshumayeli serious too much, ongafuni ukuhleka, haleluya. Ndiyathanda ukuhleka, ndiyathanda ukujoka, andiqumbi, ndihlala ndismayilile, kumandi nje. Noma uthethani kodwa ndiza kuphendula, noba ubuzali ndiza kuphendula, kumandi nje, kunwabile, haleluya. Andiqumbeli muntu othetha into ebheke ecaleni, kodwa ndiyamphendula, haleluya. Uqhubeka kodwa, wena pastor ufana nathi, hale, ufana nathi pastor, wena uyeya nje ecaweni. Kodwa ke khona usuku, hale, ndiyabona ukuthi uThixo usengenelele ngoku. Kodwa ke kunevesi endifuna ukuyifunda before ndiqhubeke kakhulu ngale journey yami ye-salvation, haleluya, kwi-salvation. Sithola kwincwadi Acts, incwadi yezenzo zabapostoli, chapter 5, kuverse 12, haleluya, kuverse 12, haleluya. Ithi verse 12, ke kaloku ngazo izandla zabapostile kwabakho imiqondiso nezimanga ezininzi phakathi kwabantu. Baye bonke bemxhelomnye evrandeni kaSolomoni, baye bonke bemxhelomnye, haleluya. Le nto yafungatha ubunye, haleluya. Ngoba when you are a believer of Christ, you must be united with other believers, haleluya. Kumele ufunde lukhulu, hale, kumele ube nenhliziyo nye, nibambisane, hale. Kumele ulalele, ulalela imfundiso. Into eyancedayo kukumamela imfundiso, hale, kumamela imfundiso bangcwele, hale, imfundiso zabazali, imfundiso zabantu abakudala beyihambile le ndlela yokukholwa, haleluya. Lezo mfundiso ke zandakha, hale. Ndikhumbula ke kuSeptember, hale, lithi ivesi apha, uThixo wayezifakazela ngezandla zabapostoli. Lelo lithi uThixo uyakwazi uThixo usebenzisa umuntu ukuze kuzukiseke yena. Apha uThixo uzifakazela ngezandla zabapostoli, haleluya. Ngoba kubonakala abapostoli, kufika abantu beziswa begula, haleluya. Bafike
baphiliswe, abebephethwe zidimoni bafike bakhululeke. Kwenzeka imiqondiso nezimanga ngezandla zabapostoli. Haleluya. Namhlanje ndifuna ukuthetha ngalento uThixo nami wayenzayo apha kum, ukuze ndibone ukuba our God is a healer. Our God is really Jesus Christ died for us on the sin. Hallelujah. On the cross. Hallelujah. Jesus Christ died for us on the cross because of our sins. Hallelujah. Because of our sins. Kwafika into enamandla yanchola, into enamandla yanibamba lento enamandla kaThixo, ngoba lento kasayikubambile ayisakwazi ukuba ikuyeke noba sofuna ukuyeka, kodwa lento kaThixo masayikubambile iyokubamba lento ingakuyeke, ngoba inamandla lento, inamandla wokubamba umuntu, namandla okubamba umuntu into kaThixo. Yabanjwa yiloo nto, ndacholwa yiloo nto. Hallelujah. Noba ndibukeka ndingekho serious too much, ndithanda ukuba ndenza ama-jokes ngoba ndingumuntu ongekho serious. Hallelujah. Uma ndifika ebantwini andisomuntu oserious, kodwa ndiwumuntu oyithethayo imfihlelo kaThixo ukuze umuntu ancedakale. Hallelujah. Ndingumuntu ndingathi ndi-open, ndiyatsho njalo, ndingathi ndi-open. Hallelujah. Abanye abantu bakade bamangane bathi umfundisi onjani mani lona, kanti hallelujah, lento lena ayindenzanga na-serious too much. Hallelujah. Ngoba i-salvation, we are free now. Hallelujah. We are free in salvation. Hallelujah. We are free. Hallelujah. Sikhululiwe emthethweni. Abantu babehlala be-serious ngabantu bomthetho. Abantu babehlala njalo be-serious, bethwele imilomo, bequmbile njalo, behlinile, bengafuni ukuba bejwayelwe ngabantu. Kodwa thina sathola umusa, sathola igrace eyasenza sa-happy. Hallelujah. Sa-happy, safikelela kubantu bonke, abantu bangasosabi. Hallelujah. Bangasoyika abantu. Hallelujah. Hayi nyenyani, wahappy kwamnandi. Kodwa ndikhumbula the day sasingena kuSeptember, kunguSeptember, siyokha amanzi ekuseni because bekuphela amanzi etankini. So ndiyehla ndiya emfuleni, umthombo nje wayekufuphi, ekufutshane nathi. Ndiphume ke ekuseni ndiyokha amanzi. Uma ndithi ndiyajonga, sasihlala kwiflat eneminyango emibini. Uhlala abafana kweli side, uhlala mna nomnye umfana kweli side, hlala sibayi-2. Abafana bahlala bebathathu bona kule room, thina sibayi-2 kule room. Uma ndifika ndithi, hey, kugcwele kule room ababafana. Hey, bazalwane, gcwele theqhu. Umangele umuntu wayegcina laa mzi nayo phaa. Kandithi kuthiwe phasta, izobona phasta. Noyiwano akekho ongenayo ngaphakathi endlini. Wonke umuntu uyoyika ungena endlini. Kodwa uma ndingena mna ndafike ndahlangana nomuntu. Kanti lo muntu lona ndihlala naye, ndirenta naye kulo muzi. Lo muntu lona kuthiwa uvele wawe, bekehlamba wawa. Njengehlambe ewile, wasuke waquleka phansi, wangaphefumuli, wathuleka, wangaphefumuli. Nangena, abeka izandla nje phezu kwempilo yakhe, ndaqala naqhuleka ngoba ndandinento eyodwa esithi, Thixo, funa ukubona nami usenza umqondiso, umangaliso ngale yami impi ngezi zandla zami. Hallelujah. Ungqina Thixo ngezi zandla zami, ngoba lithe livesi uThixo wayezifakazela ezingqina ngezandla zabapostoli, ngoba le nto ndiyibona isenzeka kwabanye abantu bephiliswa. Hallelujah. Ngezandla zabanye abantu uThixo ezubiseka. Kodwa nami nento eyodwa ethi, nami Thixo khawenze umqondiso ngezandla zami. Qala apha ifaith, ndakhuleka. Hey, ababafana ababaphandle bathi, yawo niyadlala wena phasta. Zange siyibone lento yakho. Uyadlala wena, uyadlala. Mandithi, noba seyiphelile ne-30 minutes, ndithandaza. Akwenzeki next. Ndithandaza. Akwenzeki next. Umuntu uthulile akaphefumuli. Thulile umuntu akaphefumuli. Hey madoda, zange ndambone kusenzeka lento. My first time. Cinga, for the whole year
starting from January until September zange kwenzeke next ethusayo ngalo muntu. Zange wawa lo muntu even nasesikolweni. Zange, but they wawa that day. Hallelujah, wawa that day. Anaqale ake nyani ke ndakhuleka kanti uThixo uzophendula. Thixo phendula. Waphendula uJehova. Hallelujah. Waphendula uThixo ngezandla zakhe. According ngelilizwi endifundileyo, waqala uThixo wazibonakalisa ngezandla zabapostoli. Ithi iBhayibhile wayezingqina ngezandla zabo. Yaqala nakholwa kuJehova. Our God is a deliverer. Our God is a healer. Amcela namkholo uJehova. Abamangala nabo babesithi biza ambulance kodwa mina manje into yodwa ndakhuleka ndathandaza ngoba yonke into yaphenduleka xa ukhuleka xa uthandaza. Yonke into ayikho into ehlula umthandazo. Ayikho into, alikhathaliseki noba uSathana ukhuphe hlobo lunini emimoya le-stronghold lama-church namadimoni, kodwa ayikho into ehlula amandla omthandazo. Ngoba umthandazo uthi umuntu kayithetha athi umthandazo awufe futhi awuboli. Ayikho into ethintela umthandazo, ngoba once you start to pray, everything ishaya attention. Hallelujah. Noba isimo sisesixakekile sibhidekile, yonke into ishaya attention ngoba umemeza igama elinamandla elithi Jesus Christ. Once you call upon the name of Jesus Christ, every situation started siqala siyanyakaza, siyama ngoba sisakwazi ukusebenza, sikwazi ukunyakaza ngoba kunegama eliselibizwa ngoku, ngoba eligama linamandla, eligama lithi Jesus Christ. Only the name of Jesus. Only the name of Jesus, bangcwele. Only the name of Jesus Christ that can heal people, that can break every chain, that can break every yoke. Only the name of Jesus Christ. The Bible says, those who call upon the name of Jesus Christ shall be saved. Hallelujah. Those who call, ngoba kubalekile ubize phezu kwegama elinamandla likaJesu Kristu inkosi. Lithi iBhayibhile lilodwa igama elinikeziwe ephansi kwelanga ukuze abantu bakhululeke ngalo, baphile ngalo, igama lithi Jesus Christ. Only the name of Jesus. Only the name of Jesus Christ. Umuntu waphila. Yaqala nazi uba our God is alive. My God is alive. Hayi ke kwamandi ke athethe into yodwa manifunda ke esikolweni ke beningekho good kakhulu apha ezincwadini. Hali beningekho good too much apha ezincwadi bendihlaya ngazo zonke indlela ukuba nami ndizibonakalise, kodwa bendihlulakala. Andifuna ukuyifihla leyo into. Banye abantu be-apply some left and right, be-apply nanga-apply mna saphuma saka ndayofunda kwisikolo kuthiwa iLovedale College eLovedale. Hallelujah. eLovedale iseKing Williamstown. Lapho nafike nafuna khona nenza ama-ends khona, nafike futhi na-bright kwethiwa sekwenza i-bridging course, kodwa avusa into ekuthiwa SCO. Hallelujah. SCO. Hallelujah. Ayivuse yayisayifile SCO kwesa sikolo, yayisayifile kula college SCO ingasekho SCO, kodwa nafike nathi ndifuni SCO. Ngathetha nama-SRC esikolo, abafundi, abantu abamele abafundi namele, if nathi ndawufika kuprincipal wesikolo ngathi ndifuni SCO lapha kwesi sikolo. Afike SCO nayingenisa nayifaka, sasingekho banintsi ke bangcwele kwe-SCO. Sikhonza siba yi-few, ndahlala nabanye abantomazana kanti amantombazana asindisiwe ayi-2. Hallelujah. Amantombazana ayi-2, uyoliswa nophindile. Hallelujah. Uyoliswa Bafo nophindile Bulana. Hallelujah.
hayi kwafika kwamandi ke sathandana ke apho ke ngothando lukaKristu Jesu siqhuba lento sathe senza ke yesu senza exam prayer. Everyone waba surprised ukuba ihholo lagcwala lonke ihholo Lovedale College. Everyone waba surprised ngoba babecabanga ukuthi into esiyenzayo akho bantu abazofika, kodwa ngenxa yoba sithembile, haleluya, ngoba sikholiwe ezwini likaThixo, haleluya, sasikholiwe too much. Abantu bemane besindiswa ke, abantu ke sishumayela kube mandi ke bangcwele. Ndaphuma ke ndaphuma ku-N2 ndafumana isikolo esikole emastathize ndawutshintsha ndenza i-learnership bangcwele qhubeka. uThixo wasithwala, haleluya. Besuppose uba asisekho kulo mhlaba, aphathe sathi asethala igesi kweso sikolo eso kunegesi yayilikha, kodwa uThixo wasithwala. uThixo uSomandla wasithwala. Hayi kwamandi, kodwa ne-faith eyodwa, haleluya. I-faith bangcwele iyafuneka, i-faith. Ndake ndashumayela ke ndafike ndakhonza kwamfundisi uSiko, haleluya, ndakhonza kumnandi. Lapho ndaqala khona kumane kuvela ama-visions, haleluya. Ngimxelele umfundisi uSiko, mfundisi uSiko kwenzeka kanje, kwenzeke kanje, kwenzeka kanje. Andinotisi le nto ukuthi everything endiyibonayo in the spirit izokwenzeka surely physical, kanti into yenzeka in the spirit. uThixo unikeze lo vision, haleluya. Lo vision andazi uba what's going on, haleluya. Ndithi mfundisi wami kunento enzeke kanje, and ke everything that I saw in the vision, haleluya, ivele yenzeka exactly. If kuzaba nama-conferences, i-conference ivele in the vision apha kum i-conference. Ndibalisele umfundisi uSiko before siye kwi-conference, kanti le conference injengoba injalo, haleluya. Andikholwa nama andikayikholwa. Ndiqale last nazapha eGoli, ndiqale last year, haleluya. Andizuthetha sonke izitori yonke into, kodwa into endiyifunayo ndifuna ukuveza nje amandla kaThixo, uba uThixo uyakwazi ukumthwala umuntu. Hayi ngoba ii-challenges bezingekho, ama-situation bekengekho, kodwa uThixo uyamthwala umuntu, haleluya. Ndikholelwa ekubeni yonke into, zonke izinto ziyenzeka kuJehova, ayikho into ehlula uThixo. Ndine-faith engummangaliso, haleluya. Apha ndathinteleka khona, Nkosi uJesu, mhla umenye uBhishop uZikhali, uBhishop uZikhali emenywe ku-region wethu eManfre, emenyiwe eManfre, uBhishop uZikhali ku-region Apostolic Faith Mission ekuphumleni region. Kwafika kwenzeka i-impartation, into eyikade ingenzeki. Ndandilibiza igama elithi Jesus Christ, kodwa uBhishop uZikhali wathi afike nje athi, don't say many words but call upon the name of Jesus. Just say Jesus, Jesus, Jesus. Uthe esenza njalo esithi Jesus, 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 kwenzeka i-impartation. Abanjwa ngento endingayaziyo, amandla avela ngena enhliziyo empilweni yami, avela agubungela impilo yami, amandla afika shobanisa inyama yami. Ndandingazi uba what's going on empilweni yami, kanti kufika amandla kaMoya Ngcwele, amandla egama likaJesu Kristu, kwenzeka into engazange yenzeka all of these years, haleluya, kodwa kuyenzeka that day. Ndaqala nalithemba igama lithi Jesus Christ, Jesus Christ of Nazareth. Ndalithemba igama elithi Jesus Christ, ndathemba igama elithi Jesus ngoba linamandla igama. Once you say Jesus Christ, hayi yonke into noba ibikhutshiwe embusweni obumnyama, noba ibikuhlupha kangakanani, kodwa iyema yalilalela izwi, iyalilalela igama elithi Jesu. Hayi ke waqhubeka ke wafika ke eGoli ke, hayi ke kodwa kunomnye unyaka ummangaliso wenzekayo futhi kwilali yaseMagontsini, kwilali yaseMagontsini eMandileni. Athi umhlobo wami Masiya, unomnye ugogo pha ogulayo,
akanixeleli ngomnye ucaba babini abagogo. Uthi kunalo gogo lo une-stroke, hlaselwe si-stroke. Yathi masiye mhlobo wami sokhuleka. Siye mhlobo wami. Seyigcwelela igama elithi Jesus Christ. Sekenzeka umangaliso kulamfana wayesengasaphefumuli, ewile equlekile esingazi ba kwakwenzekeni empilweni yakhe. Hallelujah. Kodwa selilethembile igama elithi Jesus. Ndabona ukuthi uThixo uma ukholwa unakho ukwenza kwenzeke ngezandla nje esi, ngezandla. Azifakazele ngezandla zethu. Hallelujah. Hayi ke nyani kwahlaleke apho ke. Hayi asakhuleka. Uma singena nje abuze lo gogo ningobani. Kanti lo gogo akaboni emehlweni. Istroke semshaya amehlo samshaya indlebe. Ngoba sifike samchukumisa athi gogo wathi gogo uthethe nathi kuba simchukumisi. Akasivanga masingena, akasibonanga masingena, kodwa uve ngezandla nje zimchukumisa. Izandla nje zimchukumisa. Izandla zithi gogo. Sithi wathi gogo siningi obani akaboni. Istroke simshayile. Sakhuleka. Kodwa ngalamhla kwenzeka ummangaliso. Yathi lamehlo avalekile ayavuleka lamehlo la. Amehlo physical eyes. Sa-order amehlo uThixo special. Saphuma la gogo ebona ngamehlo. Saphuma la gogo esiva ngendlebe. Sathi ayikho into ehlula igama lika Yesu. Akhatha uThixo akabali nobusindi siminyaka emingaphi, kodwa uThixo into ayibalayo ubala ubusindisiwe abese ke bala ukuthi uyakholwa na. Hallelujah. Abantu ungabe nje mesosindisiwe nje ungabe soyakholwa na ukuba nami ningayenza into. Hallelujah. Nami ningayenza into. Kwacaba ukuthi uThixo udibene nomuntu omkholwayo ogcwele ngamandla okholo. Nakholwa waphuma waphila umuntu. Nalogogo wesibini waphila. Wathi bantwana bami ndiyajabula. Hallelujah. Ngoba lento inamandla, lento inamandla. Yafike komnye umzi futhi bebecaba ukuthi kwakuselalini yami ke eMandile lento kumndini sivumela. Umndini sivumela. Babecabanga ukuthi phana ndafike nishumele kulamlindo ngoba nanishumele komnye umlindo. Bacinga ukuthi nakulona umlindo ndizawushumela. Kanti anishumayeli kulomlindo. Nithi ngicela nje abagulayo nje kuphela. I want to pray for those who feel weak, who feel sick emizimbeni yabo. I want to pray for them. Athi kunabantu abakudala behamba eklinikhi umphelo beyolanda amapilisi ngesifo esingapheliyo. Kodwa namhlanje nifuna ukukhuleka abo bantu. Ake nikhuleke umkhuleko omkhulu. Athi phakamisani izandla, phakamisa indlu yonke. Phakamisa kwacaba lifike ebantwini abakholwayo. Abalivayo izwi likaThixo. Akhuleka. Nje simply prayer. Athi Thixo ndiyathandaza nje bayaphiliswa ababantu ngegama lika Yesu. Bayaphiliswa nje. Yapray akhuleka ngathi ndiyadlala. Yabe sendiyahamba emveni koko. Yolala. Manje ivuka ekseni. Ivuma mama esithi abantu baphelile. Abantu baxelela umama wami ukuthi abantu bakhululeke basebephilile kwizifo zabo. Mina ndive nje aliphakamisi mina abangcwele kodwa ndiphakamisa according izwi likaThixo elithi uThixo wayezifakazela ngezandla zabapostoli. Hallelujah. Lento bathi abantu abangaboni sithi thina abantu abangaboni bayabona. Uthi uYesu ethetha nabafundi bakaJohane. Hallelujah. uJohane ebanjiwe botshiwe. Uthi uJohane hambani nithi ngabe nguye nalo muntu lo Mesiya esimlindileyo na. Uthi xa ifika abafundi bakhe befika kuYesu ubona abantu bekhululeka. Uthi uYesu hambani nimxelele ukuba abangaboni bayabona, abangezwa bayezwa, abangathethi bayathetha, iziqhwala ziyaphiliswa, abafile bavuswa. Ndiyakholwa egameni likaYesu lento lena yenzeka.
Haleluya. Isenzeka namhlanje bangcwele. Masimkholweni noThixo lento yayisenzeka koPaul iyenzeka nangoku. Lento isenzeka koPetro iyenzeka bangcwele. Is reality lento lena. Into wathixo ireality. Ayikho seBhayibhelini. Is not a theoretically but is a practical thing. Hale izwi likaThixo lipractical. Hallelujah, practically. Asakholwa with theory bangcwele. Loba ingalelizwi kodwa sifuna into practically. Sifuna noThixo esimkholwayo esikholwa kuye azifakazele ukuze sihlale kuye ngoba abantu ngase bengasaboni noThixo ephilisa bayaphuma bayozifunela into zabo bazophiliswa ziso. Bayaphuma bayozikhonzela abanye uThixo ngoba noThixo lo sithi uyakhulula uyaphilisa akenzi imiqondiso kodwa mina ngifuna ukufakaza. Namhlanje noThixo owadala izulu nomhlaba wanikela ngendodana yakhe ekuphela kozelweyo uJesu Kristu inkosi yamakhosi wafayo wavuka ungophilayo isenze kuyaphila lento kaThixo namandla lento kaThixo nawe bosangasayithembi ithembe namhlanje ngifuna ukuthi abantu abadala besithi lento ngamanga lento ireality lento abangaboni bangcwele bayabona abangaboni abangezwa bayezwa abangathethi bathetha abafile bavuswa lento inamandla lento ireality lento kaThixo ireality sikholwa kwelizwi eliqiniso lenyaniso Thixo philayo noma usathane ehlasela ngoba thina semethembu wafa eCalvary ithi iBhayibheli usathana abaninzi in the last days uyobafakathela entilongweni ababophi kodwa thina noma usathane ngasibopha ngoba siyaphuma siyakhululeka ngoba sithembile igama likaJesu bavalelo uPaul noSilas kodwa bakhululwa lizulu ngoba izulu lanyakaza izulu lahlala elasekhe izisana zetilongo baphuma abapostoli bangcwele uPetro sekelele egqibile esithunikezele sekafile bangcwele iBhayibheli ibandla lakhuleka ngoba kunabani kule bandla elikhulekayo ngathi libandla uThixo yabona ukuthi khona into akayifakile empilweni zethu kunabantu abathandazayo ngempilo zethu usibona samila ngoba sinamandla kodwa kunento esiphaka esibambile kunento esinikeza amandla ubasiqhubeke sithi siyakholwa igameni likaJesu Kristu siyakholwa emandleni ezulu siyakholwa emandleni ezwi likaThixo siyakholwa elizwini lenkosi ndifuna ukuthi methembe loThixo methembe wena osaqala ukusindiswa themba izwi themba igama likaYesu themba uThixo themba umoya ingcwele our God is real our God is so powerful our God is life he is the way the truth and the life Jesus Christ has not come to condemn the world but he has come to save awuzobuyisela okulahlekile awuThixo asozakujaja asozakublame ngento yenzayo kodwa uzela ukuzokhulula wena uzela ukuzosindisa wena ukuze ungachabalali ukuze ungafi uThixo philayo sigcina umusa namhlanje umusa kaThixo usasithwele la sihamba khona we walk without fear we preach without fear only Christ Jesus he has came to save us we are free today we are free from bondages we are free from sin we are free from death thina selulu uhlobo labafayo kodwa thina siphunyukile agibeni athi uPaul bazalwane imani ngokwenkululekweni athi uThixo uKristu asikhululele kuyo sikhululekile bangcwele sikhululiwe sikhululile kumandla esono noba amandla esono angahlasela noba uSathane angahlasela but Jesus Christ
He has came to save us. He has came uzela ukusindisa. Akasigwebi uYesu, akamgwebi uThixo umuntu ephile emhlabeni. uThixo hayi uThixo akamgwebi umuntu. uThixo, there's no dustbin for souls. Oh, there's no dustbin for souls. Even us, we are still in the salvation of Christ. Not because we have power, or the most the grace of Jesus sustained us. Sibanjwe lo musa abangcwele, sibanjwe kanamandla evangeli lika Kristu. Namandla evangeli lika Yesu. Only the grace. uThixo usazifakazela ngezandla zabapostoli, usazifakazela ngezandla zabantwana bakhe. uThixo uyasifakazela abangcwele. Haleluya, uyasifakazela uThixo ngezandla zethu. Haleluya, uyasifakazela abangcwele. Yonke into usathana akahlasela efemelini yakho, angahlasela impilo yakho, kodwa ndithembisa igama elilodwa. Only Jesus Christ that can save your soul, that can save your life. Only Jesus Christ. Kwenzeka into enamandla abangcwele, kwenzeka into enamandla. Yaqala laqhubeka bangcwele, naqhubeka. After ndiqhubekile evangelini last year, Thixo bevela ndibonise nje ivision yomuntu wathi mandikhulume avela ndithuma uThixo wathi nanko umuntu usengxakini, nathi ifamily ethile. uThixo avela ndichila andivezele exactly athi khuluma nala muntu usenkingeni, khuluma nala muntu, ndikhulume naye lo muntu, kanti lento le niyenzeka. Ngoba lento ndiyibona in the spirit, lento le ndiyibona in the spirit. Ayibona in the spirit bangcwele. Everything ibotshwe in the spirit. Usathana usebenza in the spirit. Noba uyahlasela, uhlasela in the spirit. Everything usathana ayenza. That is why into siyibona in the spirit before siyibone physically. Lana ngena friendship nalo muntu wandathi ngamasi. Ngigcina dala ukumbona, kodwa ndambona lo muntu lona athi hey kwenzekani, kanti ifamily yakhe sengxakini, ifamily yakhe. Thixo ngibonisa ngabantu abasenkingeni, abantu abaninzi baboshiwe amandla obumnyama, kodwa uThixo uze uzokhulula, uzosindisa. Hallelujah. Last year, but this year lapha ngiqale khona uThixo watestifya wathi you are the prophet of the many nations. You are the prophet of the many nations. Nation, bantu bathembile. Uthi the moment you trust me, the moment uba faithful kumi nabantu nami ngizawuthembeka kuthi uThixo wathi I make you as a prophet of the many nations. Abantu abaninzi bazokhululeka ngezandla zabapostoli bangcwele. Only the weight of God. Bantu bazokhululeka. uThixo uzosebenzisa abantu abazobusindisa abanye abantu, uzosebenzisa abantu uzibandla lakhe lime. uThixo, he will make you the prophet, he will raise the prophets. uThixo uzovusa abaprofeti beqiniso, abaprofeti benyaniso abazoma bathi uThixo uthi. Haleluya bangcwele. Endifuna ukutsho namhlanje, themba uJehova, themba iwundlu. Athi uJohane ebhaptize eJordane, iBhayibheli uYesu yeza athethe ngevoice athi nali iwundlu, nali iwundlu likaThixo, nali iwundlu elisusa isono sezwe. Yathi kayithethe uYesu athi wozani nonke nina isindwayo nibulalekayo umthwalo, niyoyifumanela ukuphumla imiphefumulo yenu, ngoba eyona nto ehlukumezakayo is not the flesh but is the soul. That is why God will raise the prophets. Oh, Rapako Santa, Jesus Christ, Holy Spirit.
Oh, he's raising the prophets. Abaprofeti bakaThixo abafanga uThixo abavusa. Today I am standing as the prophet of the many nations. Lento ehlaselayo, lento elimaza umndeni wakho, lento elimaza impilo yakho. Thixo uyakhulula namhlanje, believe. Thixo uyakhulula namhlanje, kholwa egameni likaJesu. Uyakhululeka, lento okudala uyifuna, lento okudala uyifuna. Thixo uyakhulula namhlanje. Thixo uyakhulula kumadlobo omnyama. Thixo uyakhulula esonweni. Uthixo uyakhulula kufeni. Uthixo uyakhulula kuyo yonke into ibihlukumeza umphefumulo wakho. Namhlanje uyakhululeka. In the name of Jesus Christ, sendikhuleka. Sendikhuleka ngesu. Sendikhuleka ngesu. Izwi likaThixo sendikhuleka ngalo ebusuku. Sendikhuleka ngesu ebusuku. Sendikhuleka ebusuku kuJohane 1 John. 1 John chapter 1. 1 John chapter 1. Yes, Lord Jesus Christ. 1 John. Athi thina ngoko, verse 8. Thina ngoko sifanele ukubukhasa. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus Christ. Yes, Lord Jesus. 1 John, verse 8. Ethi ukuba sithi asinasono siyazikhohlisa. Inyaniso ayikho kuthi. Ukuba sithi sizivuma izono zethu, verse 9. Ukuba sithi sizivuma izono zethu, uthembekile ulilungisa ukuba asixolele izono zethu. Oh, yes, Lord. Asihlambulule kuko konke ukungalungisi. Only Jesus Christ. If you come to Christ, the Bible says, come as you are. Come as you are. Yamemezele ebusuku, come as you are. Come to Jesus Christ. Nezono zakho, come. Nokubulaleka kwakho, come. Nokukhala kwakho, come. Nezinhlupheko zakho, come to Jesus Christ as the personal Savior, as the Savior of the world, as the light of the world. Only Jesus. I say the Bible, if you confess our sins, He is faithful to forgive us. He is faithful to deliver us. He is faithful, come as you are. Nobu pimta sekaya. Yes, uyakhulula namhlanje. If you confess your sins, Jesus Christ is able to save you. Hallelujah. If you confess your sins unto the Lord, funeka abantu abazovuma bathi Thixo ndonile, Thixo ndonile, Thixo ibandla lizavuka lithi Nkosi thethelele thina, thethelele Yesu, xolele wonke amaphutha ethu Yesu, xolela amacala ethu Yesu Kristu, xolele Moya Ngcwele, xolele Thixo, xolele Thixo, susa zonke izono empilweni zethu. Hallelujah. Lithi iBhayibhile bonke abanalithemba bayahlanza, bayahlambulula egazini likaYesu. Sithethelele Yesu. Funeka abantu abazothi kudala nibulaleka, kudala uSathane endibophile, kodwa namhlanje ndiyakhululeka. I am standing, I am speaking as the prophet. I am speaking as the prophet of the many nations. You are free. You are free. You are free. In Jesus Christ's name. In Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, Jesus Christ, you are free, you are free.
ungatsho lo mthandazo uphakamisa isandla sakho endlini, tsho lo mkhuleko. Afika kwenye indawo kuthiwa kusedisfluthi, nafika lo gogo elele lo gogo. Kanti xa ndifika nathi gogo iyona nto endize lapha, asise izitulo sibuye ecaweni. Kanti lo gogo uyafa lo gogo lona, afike namkhulekela. Kanti yiwe gogo, thatha uYesu namhlanje, thatha uYesu gogo. Lo gogo wayengathethi kodwa wathetha that day. Wamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi. Kanti kuyohlala 2 weeks atshona ugogo, ngoba iintsuku zobuntu emhlabeni zibaliwe. Awuzazi iintsuku zakho zokuhamba emhlabeni. Ungatsho la mazwi uthi, nami Yesu thethelele yami impilo. Nami Yesu, nami ndima phambi, nami ndima kanye nani. Ndima kanye nani, nami ndima kanye nani. Lord, forgive our sins, Lord. Cleanse us. Deliver us from evil, Lord Jesus Christ. Holy Spirit, help us. Ungatsho lo mthandazo uthi, Nkosi uYesu, ndiyakwamkela njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Xolele wonke amacala ami. Yesu Kristu, yena enhlizweni yami. Namhlanje ngizwele ngokutsha, ngingumntwana kaThixo. In the mighty name of Jesus Christ. Ngokutsho lo mthandazo sowusindisiwe. You found your answer. Into ubukade uyifuna uyifumene namhlanje. Ngokuthola uYesu uthola yonke into. Ngokuthola uYesu kholwa egameni lenkosi yethu Jesu. Senikhuleka Baba, Moya Ngcwele, Moya onamandla, Nkosi Jesu. Father, I pray, Lord, I pray in the name of Jesus Christ. UnguThixo othembekile, Moya Ngcwele. Abantwana bakho sebelalele bagqiba, Moya Ngcwele. Baba, ndiyathandaza ngabo, liyafemeli lala family, Moya Ngcwele. Baba, ndiyakhuleka Thixo wethu onamandla, labo bantu Nkosi ababulalekayo Thixo, ndithandaza ngabo, Moya Ngcwele. Labo bagulayo bayaphiliswa, Moya Ngcwele. Baba wethu onamandla, I believe in prayer, it's got no distance. UnguJehova igama lakho Thixo onamandla. Utshilo wathi siyakhululeka ngegama likaYesu, siyaphiliswa ngegama likaYesu Kristu. Iminyango avalekile yavuleka, amathuba emisebenzi avuleka. In the name of Jesus Christ, Lord, I speak healing upon all flesh. I speak deliverance, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Today, tonight, I call upon the name of Jesus Christ, the name that is above all other names. All knees should bow down, all tongues should confess that the Lord Jesus is the King of Kings. Baba, ndiyathandaza Moya Ngcwele, besabukele njalo Thixo. Baba, besazikhethele wena Nkosi. Baba, wafihle basindisi balonde Moya Ngcwele. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, help your church. Help South Africa, Lord Jesus Christ. Baba, ndikhuleka ngeyouth, Moya Ngcwele, ndiyathandaza in the name of Jesus Christ. We thank you so much, Lord, in Jesus Christ's name. Amen. Ndiyabulela bantu basekhaya kokubukela, hallelujah, kumamela izwi kaThixo wami, hallelujah, endiluhambile until today, hallelujah. Desathi Jesus Christ is the Lord, is Lord. Hallelujah. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is the King of Kings. Usaqhubeka nami, hallelujah. Ungalibali ukhuleka ngeyami impilo, hallelujah. Nami ndiyadinga ukukhulekela ukuze ngiqhubeke nevangeli likaKristu, ukuze ngiqhubeka nilishumela ivangeli lenkosi yethu Jesu, hallelujah. Ungalibali ukunikhulekela, hallelujah, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibolela uThixo kokugcinwa, hallelujah. Sibolela uThixo ngoba sisathi uYesu seyinkosi, hallelujah. Lapha ethe uYesu bonke abanalo ithemba bayazihlambulula, bayazihlanza egazini likaJesu Kristu, hallelujah. Hallelujah. Nami zoqhubeka nikhuleka ngani bangcwele egameni nasegazini likaJesu Kristu. Be blessed. Share this video, hallelujah. Tell nabanye abantu ukuba bangene ku YouTube, hallelujah. Evangelist, hallelujah. Evangelist Mvakade, hallelujah. Evangelist Mvakade, subscribe,
Hallelujah. Subscribe on YouTube, on my YouTube account, Evangelist Mvakade. Ungayidownloada uzidownloadele naku onenye i-app ungazidownloadela kuyo enye app ethile app but ungazidownloadela ithina nene vidmeet. Hallelujah. Ku-vidmeet ungazidownloadela ihlale kuwe efonini, ungazidownloadela ihlale kuwe ku-YouTube. Hallelujah. Be blessed in Jesus Christ's name. God bless you all. Amen.